الحمد لله على هذا الاستحقاق سپاس الوطني. ji Xwedê re ji bo vê erka niştimanî hesteke xweş e bi vê هذا serkeftinê. الفوز هو ثمرة للتضحيات Ew وجهود berhema الأبناء qurbanî, hew, xwîn قدمته û koçberiya Sûriyan e الأبناء ku di السوريين salên borî de على مدار pêşkêşkirin e. السنوات الماضية Hêvîdar im em ê di عسى avakirinê de rêya şoreşê تسير biqedînin. الثورة في البناء. طبعا في تمام الساعة 12 تم إغلاق صندوق. Helbet demjimêr 12 sindoqên dengdanê hatin girtin piştî ku rêjeya pêwîst a proseya dengdanê pêk hat. Ku rêje gihişte nod û hev çi sedan û rêjeya herî kêm heftê ji sed bû. Lê spas ji Xwedê re, rêjeya pêwîst ji proseya dengdanê pêk hat. Piştre dengên dengderan li ber çavên endamên desteya hilbijartinê berbijêre. Dezgehên medyayê yên amade her wiha endamên Komîteya Şax û Komîteya Yasayî wek Komîteya Çavdêriya Proseya Hilbijartinê hatin hejmartin. Helbet hilbijartin ji bo dengdana li ser du kursiyan hatin kirin. Hejmara dengderan wek min got gihîşte nod û heft kesa. كما ذكرت 97 صوت من أصل 100. شعور لا يوصف من الفرح. هەستێکە شاهیە یە کو ناوی وەسفکردن مضت 60 عام من ji ber ku 6 sal dibin serweriya rejîma beriya Rûxayê de derbas bûn. النظام البائد